Hadin belalim sangut ki minsim breu hamukro na ki ketang suloi ki pulit bat forest guard jang ke sorkar Assam ke sorkar Meghalaya menta kala peipang bat peiskor ban kentup lang ya baro ki rangba na ki temri boy ban ya don ketilang ha ke jingi penbet put bat ke sorkar Assam kini ki rangba ba ke sorkar Meghalaya kala kentup bat penrung ha ke regional committee ki long ba Miril Bonds im Emily ke nongpo ba sostenus sotun Emily ke jirang ba dasakiat baha lamari Emily ke mawati war Pit Upadhyay, Deputy Commissioner Karibhoy District, Ubalong Ru members Secretary Jangka Committee, Kinong Senchar Hima, Bat Nong Senchar Shnong, Nadu Kisim, Ki Menteri Jangki Hima, Bat Ki Right Prepare. Kat kum uba Preston Tinsong sembut Menteri Rangba Kajela ulaong bekiladon South Ligi Jakaya Kajiapot Hariboy, Henry Yamenta and Penbet Shua Tange ka Block 2, Bat Kadesh, Dimoria, Kat Ba Arteli and Penbet Kamadin. Ya kata ka jingi kenduk lang balakli do ba Preston Tinsong menta ka sngi kalai potrik naiwing arjar arpoar kalas dang ha ka jingi lang ha conference hall jong ka office u deputy commissioner na ka bentaban peteng biang ya ka jingi kren ban penbet yo pot usam ha pring kejala Assam bat Meghalaya arngut ki Emily ka Themri boy ba George Lingdo na umroy bat ba Jason S Maulong na umsning kim shim ladon kerteng ha kani ka regional committee menta ka sngi don gene ka first meeting jong the regional committee kaba hap ya kari boy barok away kaba ngia khot lang na kalian jong ka committee ki members barok redon lang ne na do jong ibadah sekian na do rejong iba Miralbon iba Sotun nang takidon ki MDCs na tau DC jong yu bolong ru members secretary jong ka regional committee tinggal khot ya ki sim menta ka ganti ka bangi khot ngia kren tang arteli area ka banengkong ka de ka desh domria bat ka baar ka de ka block 2 te kadang sa arteli naman ngani riboy don southerly kini area of differences te ka sa southerly bat ya katangin sa le kini ki sngi banwan te ka bangi kren menta ka sngi ko lombek tang arteli ka we ka desh dumria ka de ka bahab hapo ka hima melim te na kalian ka hima melim ki awan na kalian jongki menteri ki awan na kalian jongki rangbasnong ban ya kendu ban ya plu jumut ha ka ba ya dei bat kitu ki area ki jaka boro namar ba kitu ki area ki bengla submit ya kini ki snong ki tau how aja ka we ban claim na ka sorkar Assam ngia discuss ya ta ka we adin ka we bat ha ka ba kedu ngia yo ki input ya ki kot kisla na kalian jong kahima bat kumju na kalian jong kinong song snong la ni kirang basnong ki kenhun kirang basnong hapo jong ka ni area baro ka we tinglay slok tinglay yo ki kot kisla bat ngi ailat shu na kalian ko beti la kidang don shu kan kuno ka kot kisla la ni ka kan kenja supporting documents na kalian ko komiti kadang pediang sengobahaya kita ru haka bangin saya steady bangin saya bu pada kerja presentation haka bakandu syua bangin lay banyak kundu bat ka regional committee jongko komen fasam kata kete ka we bentar ka bandikong bat ka baar kalong i kren ya ka block 2 kani ka block 2 bapintip ka hapo ka hima haka hima khairin borok kini ke area ka hapo ka hima khairim dia kani nilai kren ya slok nilai peu jumot na kalian jong usim jong ka hima na kalian jong usim right bat kum juru na kalian jong ka jong kirang basnong nilai submit ki kot kisla jong ki haka committee nilai discuss bun ki batki but menta ngi na kalian committee ngi ailat shu ya ki la dang don shu kanu ka baki sngo baki dang don ban pa ya ki kot kisla kum ki supporting documents ya kaneru ngi dang ailat ya ki bakin sa submit biang syaka committee but la don kam na kalian ka regional committee ngelong ready wat ban kot biang ro ka jingi keren sai sisin syua bangin ya kendu bat ka regional committee jong ka sorkar Assam na kalian jok lima melim rengkat bat kitu kinong sok snong tu ki bawan meneru ki namar ki don ko forum ko joki ki kila penpau kila ai ki history borokot ba kahap apo kai ma melim na du por mandai mentai te ko mo pingan namla ban ong kum nom no yementa namar ngiru ni na compile ki ki kot kisla na dong sedong na tangin prepare ba na dong sedong syua begini kendu bat regional committee joka Assam government